Okay, we're back po. Iti may katwa nga paset iti programa. Okay, second hour. Iti adda kami man ito lang po. 98.5 IFM kumayan iti Idol Tenga FM. Ket nga rod, itataket iti monthly finals. Iti search for Ilocano Idol 2019. Ito lang po istasyon tayo. Ket we have 4 contestants apo. Sino nga tati agbalin nga grand finalist kanyada. And iti grand finals maangay apo into no February. Madimi ang mo ti date na. Ngam February jakitan tayo no kasano kalalaing dagiti Ilocano nga ako mansyon iti bukod tayo apo nga sonata. Okay, nga rod iti nga programa kit sakot gito tayo iti Biosynergy Organic Fertilizer can agri-saver liquid fertilizer. So thank you so much apo board member Fred V. Alili can Carl Jason Alili iti Tiaga Isabela. So thank you so much apo ti unending support yung kata kami. And of course iti Ilocano Idol 2019 kat mga bakit 10,000 pesos recording contract from the FDD production and a trip for 2 to Malaysia courtesy of Pacific Star International Recruitment Agency. And kada kiti ito mapay apo nga nag-message apo adunay tiyang kumabasan. Dito ilatang text message apo ti kanta iti kundaway. And you can reach us through 0917 1500361. Kung na dito ay hi idol kablaawa ma'am dagitoy Aquino family, Cabrera family, Bose toy ng kablaaw ni Aida ti Agasian Siri of Ilagan. Pa-request man na jay dita den nam. Okay, wait ko idol ko na namat. Ni Idol Mark, kantaan niya man ang Mang Berting no madiyong ipatugtog idipiktoy radyo mi ko na. It's me, J. Mark Valdez from Sitio Villa Miguel, Quirino Isabela. Okay, kung na nabay kay kablaaw matkuya tay relatives ko dita Kapayakan, Ramos West, San Isidro family Acosta, kaniinsan ko nga Balong Acosta from Saudi. Apo, kaslapay pa iso. I went from Saudi nga talaga plus 96 ko na. Aha, Rohel Acosta tinang kablaaw. Oh, thank you so much apo. And idol nembang aldaw yu dita kablaaw man ni Kuyang Sunny Velasquez nga matamang aging pinpintor ditoy nanumo nga balay may request ko man day sirok ti pandiling kunana. And here's another one. Good PM, Idol Guapos. Greet command kiti friends ko Isuda Ace Lucida, Ray Manzano, Fatima Serrano, Laila Pablo, Luz Lumaham, Bel Antonio, Nursky Perer, apo, Gilbert Gabuyo, Ken especially Labing BF, Benji Valdez. Idol pa request man DJ Single Yellow Rose to nag-text. Carol Gamay, iti Aglipay Kirino. Thanks, Idol Guapo. And nagsubli ni Kapsat Ron Sipagan nagdingig. Baka naniwayam DJ kansyon mi kinimanang ay kini doktora. Okay, nalpasan. And another text message receive ma po kung ano dito ni Kapsat nga Bell. Good PM mga idol. Bell ato iti kulalabat nga maddaak ti Manila. Kablaawan man anak ko. Suda Alvin, Ernol, Mary Ann Ken Ajay ipatpadig kung apo ko ni Lavinia, request ko mada dito din nam awan nagbasulak agyaman kunana. And nagadua. I'm listening now and happy to hear you again. Isagot mo mantay kanta nga bukil-bukil kinikab sa Tracy Pagan. Ket ni Jose Azokar nga agbuybuya tata. Thank you kuna namat ni Doktora Emily. Apo nalpas tatayan ay Doktora. And Melanie Zipagan, say hi ko na no. Hi. How are you related, Kabsat Melanie Zipagan to Kabsat Ron and Dr. Emily? Ayan, kahit ko nga maamuan. Anyway, nakatado iti request dita din nam iti kaaduan nga nag-request kat deti meten isagot mi apo kadag iti pamilya nga nagkanta ami Pascual ano man na dinilakin bumagat iti Rizal nagkansyon ng medical man ken kadagiti barangay officials apo ti Rizal Santiago City talaga mga favorite da dayto nga sunata ngamen 8 nga minutos apo dayto isu nga kaayod nga salsalaan dagiti barangay officials ngarod para kada kayo apo dita Rizal ken kadagiti nag-request.
Daden na awan nagbasulak, tayo naramid kumet amin pagragsakan. Ngemaniyat insuban mo, sinaktam laeng to'y pusok, di mo inilalan na pudno nga ayat ko. Karin kaniya inka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Anya pa'y tiserserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Ditadan na awan nagbasulat, tayo naramid kumaamin pagragsakan. Ngemaniyat insabad mo, sinagtam laeng to'y puso, di mo inilalam na puno nga ayat ko. Karin kanya ingka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Haniya pa'y tiserserbina, nasamit alangen-langen ta. Awang amok, anak ka basulaken ka. Ditaden na awan nagbasulak, Talaga. tain paay ko amin Nalilitay pa yung sige pa. akabaelang. Ditaden na awan nagbasulak, sikat ng perdi ng waswas kiniayat, ng keltay kadagiti arapaan. Hello, Karubang. Request ko man tasong papawilan ka para kini Jeff Cansejo, iti Dalaw, Bagaw, Cagayan. Mano? Dalia Bagaw. Dalia ko na na. Sa Dalaw mo na dyan. Dalia. Ang Dalaw. Dapay ko nagsabi. Permit emotion ni Kabsat JM. Sino nga tanga talaga ayat nagbarka-agapay dito. Isar nung papawilan ka, nakarkaro emotion na di manan. Babying opaline. Daddy kan JM Bay kabati nga po. Mama Karina Silva na bayan ng belated happy birthday. Salamat po. Itaden na awan nagbasulak, tayo naramid kumet amin pagragsakan. Ngemaniyat insubat mo, sinaktam laeng to'y pusok, di mo inilalan na pudno nga ayat ko. Karin kaniya inka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Anya pa'y tiserserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Ditaden na awan nagbasulat,
di taden na awan nagbasula. Sikat ng perdi ng waswas ken niyayat ng kaltay kadagiti arapaan. Di ka no papawilan ka. Di taden na mawan nagpasulak. Kung hindi Gina, papawilan ka no. Wawan. Dain pa ay ko amin. Amin nga. Akabalag di taden na awan nagbasulak. Sikat ng perdi ng waswas kiniayat ng keltay kadagiti arapaap. Urka. Di taden na awan nagbasulak. Yeah. Dain pa ay ko amin. Akabalag di taden na mawan nagbasulag. Tangan eh. Sikat ng perdi ng waswas kiniayat ng keltay kadagiti arapaap. Kurang din kadagiti ma. Kadagiti. Kurang lang wala. Ay, Kadagiti. Iti oras ka arroba. 16 minutos kalpasan. Iti alauna ti malam.